obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie na ebre asosayede ebesomu midi ene ekwia sikapa na ene de abrantie bi ewo menmo wo hwese de enwoma ekọ ne se de obi etimi sori a wotimi ekasa kire ye mampanyin ede nanim eye efom na wo hu ne se braso enough is enough wo mo di se adwuma we ni nyina e braso se wo mo beba bonten no wo mo de echopa aba begu efom na eno ama wo hwese waka kire eye nyimtuni abrantie bi se emprimprin ya won kan ho no ma ne nan embo ne to na won pa eye mampanyin acho emfa eye ne nsem a waka ede etia no eho ebusiafo mayembo nra ensem no emu. You must apologize to President Akufo-Addo. Asem tells Sarkodie, eye nuabema, eye Asem, nyumtuni abrantie, Asem edin simbi ababa betu ejodi, Asem abetu jani dini no honam ese. Na nensem enyina eye Asem, ye nuabema, Sarkodie, nyumtuni Sarkodie, eye ne brown paper bag enyuma wode aban wo hu ne se ekasa editia mampanyi ye papa eye amboade enyum eno wode aban eye enyum ma chese etia empanifo eye enyum ma chese emfa obuo emfa emma empanifo enti wo hu ne se emprempren ya Sarkodie womra bonten na wonfa eye chelpa emu oden embra ye mampanyi because eye ne nyum na wode eba in preaching about slavery and racism no crampo no feature ye colleague musician ye manifest na no wo hu ne say enyum no it doesn't sound well in the ears enya de say jeje ana say ye like otia ahomeka bi wo me sheki wana say kikiu like bibia enim wo hu ne say ye nua ba ma manifest no ne side ne pe ena enyuma wo hu ni se nyansa ewo mbade aka ni nyina wo hu ni se bola enkoa enti Sarkodie wombra abonten na womfa chopa emuoden ememeto ye mampanyin His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo so what disrespect say no na ebusuafo moma yanko ni nkotie ne nsem a wodi etu edwa Nana Dankwa Akufo-Addo is a very distinguished gentleman who exemplified himself as a true statesman and diplomat before he became president. How dare you, small boys talking to the president like he is your mate, sake of the yawa music you they make or your foolish fans. Asem, the artwork is very disrespectful and he must retract and apologize on top of that too. The song be Jawa, even if the song was well written and profound, it will still be disrespectful, but it is whack. We ene someone what they to eja now what the echa to on our say manifest for putting up a better verse. That manifest verse was a good, but all the rest are baller rap nyanse bia enim we ene nsem a wodi etu edwa wo hu ne se mrante wo mo aba wo mo asisuo wo mo esore na se wo mo enya sika na se wo mo nya bibia na wo mo edi like mampanyi ehu efom na wo mo ekasa editia no all because of enyuma wode eba na wo hu ne se ye nua bema no wo no pe manifest ne nyum ne pe ana ne verse ne pe ene ye good aka nyina no bola rap nkwanyanse bia enim edema wo no asem enti Sarkodie wo baabi a wo bia no wonje sankrato we na won tumire kan tentem se wo bu mampanyi a wote akonya kase so Ghana ye mampanyi wo bu ne animtia all because of ne artwork ne kura ene kunu no said ye wo draw ye na hu se Donald Trump tisi ha na Akufo-Addo so de wa hanom na just wo mo makeka so e de tuatua enchen na abeka se akwala bi a ye hia wo mo ne tototofe e de tuatua wo mo so obi ade asisi baabi a enti no wo hu ni se ensure respect kro enti baabi biara a Sarkodie wo wombra bonten na womfa chopa embra ye mampanyi because me ode eba ye no odo se nyom na woto na so wamfa ni die ama empanifo na wode ne nsem wei etu edwa ewie ye no epe na Ghana fo binom so ede wo mo adwentre eba na ebinom ka se no korɛ ampa
said there a year abrantia no ekano a no kwan so a eno yes Sarkodie ne at work ne eho enkro ne bana wode eba ye no eho ebehiam se wo bepa ye mampani acho afa sa ensem no eho because enchire obuo kra na no na ebinom nso ese na woni mu mpradodo a eye enkrofo ameki eye at work sa wo mu edi eye mampani ne wo mu abatem wono nkwa ne de mum na wutimi egina so a wo ka eho asem no pe oba bifa na wo da ne da wo ye wadin so de asem eba foforo Sarkodie wo fiu da ne da wo pen ntokwa na nso so nya de se wo de nani ema wo na wo pesa de we se de be ya wo do ntokwa na wo pen wo betimi aba be kasa e de afa ho na nso nya de se Sarkodie wo beba abonte ene aba echna mo ma menkenkan ebi emfa ema king truth e de wo de eba ye wo say yes he must to apologize to our president. The most stingy and wicked musician in Ghana is Sak. Shatawale is always right. Or also so edia wa de eba ye no. O se no kre no kre pan asema wo kan de no kre tudududu Sarkodie wo mra bonten na wo mepa eye mampani acho na wo pe wo bia wo no de chese ni se chi eden na ni tirimu eden e wo nwumto mu pa wo Sarkodie free wa wo nhia wo bia ebimu na de bia eye Shatawale ne nsema o kan eye no kre tudum ye nua eye fortune edia wo de eba ye or say do you know how many times people do artworks to insult former presidents and sitting presidents? So why are you angry with him? Oh, please. You want to have a beef with him. But yes, so it is not working. Why are you still forcing yourself? Oh, please. Get held off him or no so ne dia wo de eba ye no na just say dem din kan ye no ohun ne say wo pe yes Sarkodie entokwa na so abrante no the front no a na wayi ne na de na sa ye dem asa san wo de tare na wa enti say no aye na de say ne nyum ana ne artwork ne so e na wo begina e de akon de atia no na so wo ye de a wo ye ekwa ye nua Mercy edia wo de eba your sister Sarkodie, please don't listen to what Asem is saying. No, it wouldn't do you anything good. You haven't done anything wrong. You haven't said anything wrong, and your artwork is not speaking anything bad. So please leave him alone. No so ne dia wo de eba ye no hu ne say eye ne nwum no enya de say etia wo bia e na ebiem susu ne artwork no enya de so say eye emu de enuoma bia na wa ye nti wonjan na Asem emfa ema no abusua wo susu a wo fie say e na wo hu Asem ne nsem a wodi etu edwa no efa ye say ye nua be ma Sarkodie wo beba abonten na wo de chopa ababeto abonten abeto ye mampanyi anim said ye Asem kanana na artwork nso so ada ne dan krofo ye wonu nya de edi kan a waye biem ye nua be ma tama George Floyd owu ye krambo no ebinom edi dwuma ebinom ye ho artwork ya na ye mampanyi wobutu voter so a yisi nsusu de ne na ya sisi voter no ne konso eno de wo bia amama mekasa ewo ehum tedenti no wono nkwa ne artwork a waye dem Asem ehu adebone ewo ho a ohu ne say because of sika wanyanti wo mu ade na wo ode ye mampanyi anim atwitwiri efom de like de Asem eken ne kwanso a eno who ne say time bi na wotan no ana say big na wo pese wo ne ye nua bema no opese wo ne nya still na Sarkodie emfi no enu nti na wo di sa adwuma say de wadwin atrewu esifa bia fabra too much GH comment section ebiam so share your videos no na like your videos no efa emayem subscribe to your channel no so wonya ya enu ehu ehia me ye pa subscribe too much GH obo na adoma no ebeba no wamia eso se de be nya upload video bia what me enya notification wo phone so laptop and I say wo tablet eso na ebiam no eso so no follow ye ye IG page @tumaGH_ na emrepem no adwuntwe bia wo de beto your comment section no mekenkan ede amamo me a me di dwumade ho chia me din ene epia sikapa dasene ye besane hia makram fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe